kodwa yonke lento nje uMax. Hawu mavava mfoko asikhwakhana hawu suka inkosi yamamboma madoda. Mfoko asikhakhane ngithi angize kuwe lapha mfowethu ngicela ukuthi le video ihambe iziyofika kumavava umfoko asikhakhane ngicela ukuthi le video ihambe iziyofika kumfoko amboma umavava. Singomakhanya sibona isidingo sokuthi inkulumo kaBafo asiphendule, sibona isidingo sokuthi asiphendule inkulumo kaBafo. uMavava insizwa njengami nje, njengeyinsizwa uMavava insizwa bakwethu eganiwe eright eyiphilela kahle nje engenankinga yabahlonipha abantu. Into engiyithanda nje kuMavava inhlonipho. Uyabona uMavava uyahlonipha. Mina ngazi ukuthi abantu mabethi uMavava uyasabeka bemenza isilwane. uMavava akazona isilwane, insizwa nje ehloniphayo, ezihloniphayo. Ukuphela ukuthi uboyiqaphela insizwa ehloniphayo. Insizwa nje ehloniphayo uyiqaphele kakhulu insizwa ehloniphayo, ngoba insizwa ehloniphayo ingozi kabi kubantu abangayihloniphi. Uyabona, mina angimfuni umuntu ongangihloniphi. Ngiyabonga nje mfoko asikhakhane mfowethu ukuthi ukhombisa ukungihlonipha njengoba nami mfowethu ngikuhlonipha. Ngu-understandile umbono wakho. Bengikhona ku-live ukuthi angingenanga kwi-panel. Ngu-understandile mfoko asikhakhane umbono wakho. Ngase ngibone ukuthi no, kukhona laba for ungazange uchazeleke khona kahle. Kukhona la abantu abanjengomfoko kaMyeza. Hawu suka madoda. Insizwa le uMyeza kukhona la mhlambe bengakuchazelanga khona ukuthi uMakhanya ungena kanjani kulento lesiphithiphithi lesi sikaThamara neimali indaba yo-2000 bewungakachazeleki. Ngiyakholwa ke mfoko asikhakhana ukuthi njoba ngikhuluma, njoba ngenza le video ukwazile ukugcina uchazelekile. I'm sure ukuthi njengamanje unayo understanding egcwele, ngoba ngithemba ukuthi uMyeza kuyena umuntu olazi lonke iqiniso. Kuthe uma kuphela ulive mhlambe nafonelana, mhlambe wakuzama ngendlela akuzame ngayo wakuchazela. Uma engabe akakuchazelanga amavava mfowethu, ngicela ukuthatha leli thuba ngikuchazela ukuthi kwenzeke kanjani. No, mavava ukusuka nje kwayo yonke lento akuyena uMax mfowethu. Akuyena uMax lapho kushelele nje ulimi. Ngiyithathe kanjalo ukuthi kwinkosi yamamboma luthe lashelela ulimi. Akuyena uMax umsusi wayo yonke lento. Akuyena uMax. Indaba isuke ngokuthi kube ingane uma ngabe iveza iside layo ukuthi izikhipha ivoice note nje kwenzekeni. Ingane engathi ithole i-information beyichazela ukuthi kwezivutha eMaputaland babhale ngayo ingane. Mabebhala ngayo ingane bakhuluma yonke into abayikhulumayo ebe udicilela phansi isithunzi sengane. So ingane ibe seyijumpa into conclusion. Ingane yafinyelela esiphethweni sokuthi ezivutha eMaputaland kungenzeka ukuthi lo mlayezo zuthole mhlambe kumuntu onjengomyeza. Uyabona, so ingane blame uMyeza ukuthi maybe ezivutha eMaputaland zithunywe uMyeza. Ingakho ke ingane iveza ivoice note la kunoMax khona noMyeza. Uma engabe ichaza ingane ukuthi why iveze le voice note, ithi ingane izama ukucacisa ukuthi yonke lento isukaphi. Njengoba ke ngizwakala ngikhuluma mina ukuthi hayi u2000 kumele ubuyise leyo VN ke edlalwe ingane. Ingane ayizange idlale yonke iVN kusukela ekuqaleni kuze kufika la kuphendula mina khona ngithi lo 2000 kumele ubuyise. Ayiphelele leyo VN leyo, ngoba la iqala khona le nkulumo ila khona ingane ingithinta khona. Mina ingane ngiyayibulisa nje ngithi mina hi Thamara kuhamba kanjani. Bengijwayeleke ukuyibulisa ingane, ngicheke nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni. Ingane ithe ingakangiphendula
ngingaphenduli nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni yavela ingane yangihlohla ngodaba lukaMyeza ukuthi benomyeza banokungaboni ngasolinye ngenxa yokuthi kunemali efunwa uMyeza kanti uMyeza kunemali ayeyithathile ngango 2000 so ingena lapho ke indaba ka 2000 ayiqali kulendlela iVN eqala ngayo le eputshukela ko social media kukhona la iqala khona iVN uyabona ingane evela njengomuntu mina ngayithatha njengokuthi izomreporta uMyeza kimi ifuna umbono wami njoba ingane mina ingitreata njengobhuti omdala so ngathatha ngokuthi ingane izoletha iconcern yayo kimi ifuna umbono wami ngabe sengiyibonisa ke mina ingane ukuthi no uMyeza i-cold drink uyayideserve ngenxa yomsebenzi awenzile kodwa futhi lo 2000 uma ngabe nani ithembisene ukuthi kumela ubuyise ngase ngivumelana nalokho ukuthi ya kumela ubuyise uvela kanjalo u2000 kodwa esayidini lokuthi ubani olethe le VN kwi social media mfoka Mavavu cha iyona ingane elethe i social media I mean elethe iVN kwi social media uThamara olethe le VN kwi social media mina ngiyinsizwa mfoka Sikhakhane angeke ngiyenze into enobunina angeke mina ngifike ngixoxe nawe in private ebese ngithatha ingxoxo yethu ngizoyideka la elokhuzeni ko social media izogcwala ko TikTok igcwale ko Facebook ngihlakaniphe kakhulu mina mfoka Sikhakhane ngihlakaniphe kakhulu Mavavu mfowethu angeke ngiyenze lonto ubunina uma ngabe nje kunensizwa eyenza leyo nto leyo akuyona insizwa yinina leyo nto akuyona insizwa leyo yinina ya uAwe ma igama laleyo nto akuyona insizwa uAwe ma ilabafana laba abakhala ngonina uyabona bengeke mina mfoka Sikhakhane ngiyenze lonto ingane elethele le VN kwi social media abantu njengoba bekhuluma ngapha nangapha nje bakhuluma entweni elethwe ingane and mawulalela inkulumo zabantu ziveza engathi ba concern ngokuthi thina sifuna imali kuyo uyabona ukuthi ingane beyiletha leyo impression yokuthi abantu bayidabukele ukuthi hayibona ingane iqolwa woMax benomyeza nakhona abantu bayayicabangela nje lonto kwiVN akukho okuvelayo ukuthi mhlawumbe uMax ucela imali noma angeke ngimkhulumeleke uMyeza kodwa nje akukho okuvelayo ukuthi uMax ucela imali ngisho ungayibona yonke iconversation yami noThamara akukho la ngimcela khona imali bakwethu akukho uyabona but ngiyavela la ngenza khona isibonelo ngiyavela ngenza isibonelo ukuthi hawu ukuthi ku 50k usungaze ubala u2000 owawuthatha uMyeza ku 50k sengazo ukhalela u2000 na ekubeni uMyeza usebenza loludaba lakho ngiyavela ngisho leyo nto lapha yana kwiVN and angikho wrong ngaleyo nto leyo ngoba honestly uMyeza wayengekho wrong kulo 2k nje uMyeza wayengekho wrong uyabona sekuwukuthi phela ngoba wayethembisile ukuthi uzowubuyisa then ingane ke yayisulindele ukuthi awubuye uyabona so mina ileyo concern engivela ngisho ngithi hawu sengaze ukhalela u2000 ube uphethe u50k na uyabona so leyo nto ngisho and alikho iphutha kuleyo nto leyo so bengithi nje mfoka Mboma angicacisele bafo lapho ukuze ube nesithombe siphelele sayo yonke lento ukuthi mina njengoMax ngingena kanjani kuyo mina kulento ngifake uMyeza ngokuthi athi mengabe bexoxa ngezimali nengane afake igama lami and then mabengaboni ngasolinye nengane ingane bese isuka izothinta mina esayidini izofuna iclarity Max ngabe unalo yini ulwazi lwalento ekhulunywa uMyeza na ngathi mina cha anginalo ulwazi laleyo nto ngathi ngicela ungichazele ukuthi kanti yini into enibangayo noMyeza and then ingane yathi mayisichaza nangempela ngabe sengiyibonisa ingane ngiyenzela izibonelo ngami hayi ukuthi kunempoqo yokuthi ingane kwakumele ikhiphe imali cha angaze ngiyifuna imali angaze ngicela imali ayikho futhi imali engiyicela kuThamara
okwenzekile kwenzekile. Uma ngabe ngangine expectation ngahamba wrong kuleyo expectation